ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kipat Garo ke Bishang Besar Hakatan Southwest Khasi Hills District ke Bitar ke Penlong Nakarali ben penpau ke jing persyak jongki i kam thombor i Kynnoh ke berang shuja dangshan. Ya kini garali ke belong hakakar atrek ujiliu araja pusau hakashnang konjoy da penlong da keseng EHAM ba keseng GSU Khasi Zone ba lawan benishim bentalang lagi Kynnoh school kumjuru kinang yalam nyam. Shuai kini kata ka kandai trip ujuliu araja pusau ikmi kepa jeng samu ki Kynnoh Kynthei ki bedang hapo ka prasnam karta kelet ben ujor jahar hamo kerwat women police station ben pentip bah ka nyo trip ujuliu ki Kynnoh shinrang negashnang nong juri ki buan Shah ki nik yo jingtip yakani data hadu minmiet habi khonjong ki mon phaying show. Hake jahar ikmi kepa kilakam bah ka step ko bor kila pentip deka ketien cheki pulit jongka nong hilam police station berkelele ringkat banai wat hendrik ham hadien ki khonjong ki kilawan phai hi sheyem. Ikmi kepa kila subah bekila syabat bor. Kino yalam juga ken huan berpelong yang negara rali bukan topi presiden ke EHAM ukuran TGT sama, presiden ke GSU usun bo TGT sama, general secretary ke GSU utengku marak, lapen pawe sko Bitar bagi pulen kim shimla kem ni kita Kynnoh shinrang, baik la berngam ru ben pelong jeki dari pulen kem le AA. We want justice! We want justice! We want justice!